Oya wasiara salamuki may nakaulebu na kiala lebu au saboro tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na bonga beyan yato ebi nakabeyaw radio Fiji 1 ndo may biti na bonga nyano na evangolite era kiraki e mami na marama ni nofle e mami ndo talenta na radio Fiji 1 ndo may biti na bonga beyan yato na radio Fiji 1 ndo may biti na bonga beyan yato. Ni sambulu binaka se kwengo na bole leka ni nonde tukutuku na itutu bo ilabu ni mata ni tu ni rono doltini ka ono kin rono doltini ka vitu ena nama ki menati hibutaki ni mate ni singa ni bulo ko sita ni amba kiongo nama ki menati tumbu na bulo bo ilabu ena rua pointi wolo na pasende dina mendangani se tarai kente tiko na bakatata e me biuto koto na ngilamba o Winston ena kena ndikebi na bakatata ni ngilamba ngo e tiko ena rua pointi walu $6 billion. Laura ni rauni boya dori binaka na takataka ni bebo kutaki ke boka ya mai bebu ke boy labo mai balangi soni ya kasa torbo ni kuwa na kene boka e oka kina na tabako kene angona ni balangi wakati lenga kina na wani muli katumbu ena rusa bulasende ena ndona lita rauta ni runa pasende na lutu ni boka ena torba ki beira na ngoni buli erna bakataki ena ngauna ni buli tara se apprenticeship rota ni tulun rono paciente na lutu ni badaba ena torba ki beirna itauki ni takadaka erna bakataki kira na leuni bonua ka tuba ki datu na honra se disabled persons wareta kan leuni mate ni tu warenge bani marama ni tubu ilabu ni ambaki rono doltini kabitu esa ando na dhabu kala binaka Eratono songo ba politiki na Fiji first mebaka ni rananumi ke dekina na lewe biti ena nono postiu kina FBC News en bongi warita kombani marama ni tubu ilabong erato konikina na leuni benua kababuna na tigo binaka ke na toso kiliu kurombani marama ni sabaka nama tatal tinga na mata ni tu ena bugni dagadaka ni bei bagadoktaki nama ke menatumbu na ken resau na buniwai ena nonto benua ngoe sala muritunga na ken na maisoli kina tambah nimbula e basa ngabul na $1 million membaletira na buniwai warita na minista nimbula chone usamate ningo endo na be bagai longa ngata gilebu ber na buniwai ena nonto benua kina gitu sawarita na mate ni tu ni ke bakai endo na ndongito e rawat na metalikoula beibiti ena sot ni Olympic Games ena soli buai tolu $9 million wareta na minista ni labo aya said kayum ni sabangule ebe mama na $1 million ena buku ni be kaungo e maruta walebu na chemeni ni matambose ni Fiji National Sports Commission pitemezi na bebu kaungo kakai ni ngo endo na ngonisala era na tada kina bako kawa na nondan taungito era na boitabi ena sot lebu ni Rio Olympic Games soli kina matambose ni Fiji National Sports Commission e bitu pointi basa $1 million mai ni tu boilabo ni mata ni tu mai da bekir na boleleka ni nonde tukutuku ni boeding binaka Bulangga salon itinai korbotan ando tali tak na barong na bule FM namban dua ena sere Dolvina gua saukur todo talita kana bule FM nimbula narango labinia tau keni korro ena kasi ando bakro ngan bule FM namban dua ena sere bule binaka yang makereta menandi Nesbea Nambula FM namban dua ena sere pa korbo ta sanga talent on station ni rolerua namban dua ngan Nambula FM namban dua ena sere Bula FM namban 2 ena sere